Mitulun to Rumi Ami Al. Ubiharatengan ita to Bales ni Yes. 受难周每日祈祷。Tulungan ita ku pinangan ni Yes. 当要效法耶稣。Sarikaka mapulung. 平安。Malazai kita a milayap to suar no kawas. 姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。I Yohani tusaku safau atsifang sakafalu atusir suarsa ji Yes. Mararil a mikaput I tamuanan to Rumi Ami Al ko pakuyus a tamlaw. Nikau rira sa ay kararil kamu amikaput I takwanan han ningra saan. 耶稣说，常常有穷人跟你们在一起，但是你们不常有我。约翰福音第12章第8节。Sarikakaau alumanay a misa Kristo ay mararil a milungos to tapang ami palamel I cangraan. Nika sa ay kapapina a mituuray mangaray a mitulong to pinangan ni Yes ami lipo to rarimaay ato sasafaay ko urip atamlaw. 有许多基督徒常常向主祈求祝福，却没有多少基督徒愿意效法耶稣的精神，去关心软弱弱势的弟兄姐妹。Mitulun kita， 我们同心祷告。Tabang Yesaw, nanay sululun iso kako, tunika o misatekelay ko falo cho amilungos to sakalemel no tireng. Yo mapales kiso I chojika to sakitakwanan I, nanay mapaluwal ko ulah no falo cho ako, amitulong to lemak iso, amararil amilipo to marurayay ato rarimaay asari kaka. 主啊，愿你赦免我的自私，常常只想着自己要蒙福。当你为我在十字架上受苦时，求你赐给我更多的爱心效法你，去关怀那困苦软弱的姐妹弟兄。Pakani I tatamanay angangan no tabang. Amitulun. Amen. Nanay mapalamel no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。